إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Барлык дөньяны, bütün галемнәрне юктан бар итеп, иксез, шиксез ризыклар белән нигъмәтләндереп торучы, ризыкландырып торучы, күпме генә санасак та санап бетереп булмый торган нигъмәтләр белән туендырып торучы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез туктаусыз ирешеп торсалар иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кыямәт көннәрендә шушы алган гыйлемнәребез белән гамәл кылу бәрабәренә, файдалы гыйлемнәр бәрабәренә, файдалы изге, ихласлы булган гамәлләр бәрабәренә һәм Аллаһ Тәгаләнең шиксез рәхмәте белән үзенең вәгъдә иткән җәннәтләренә керүләрне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзе насип кылса иде. Ләкин җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның янына бер сахаба килеп, минем өчен нәрсәдән күбрәк куркасың дип сорагач, аның нинди җавап биргәнлеген җәмәгать, әгәр дә онытмаган булсак, барыбыз да беләбез дип уйлыйм. Минем өчен нәрсәдән куркасың ди? Иң каты курыкканың минем өчен. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Һәза ди." Һәза дигән сүз бу. Бармагы белән авыз içindәге теленә төртеп күрсәтә. Иң каты курыкканым шул синең өчен ди. Һәм синең өчен дигән сүзе син генә шушы телеңне тыя алмау аркасында җәһәннәмгә керергә мөмкинсең дигән сүз түгел, бөтен өммәтенә васият. Менә җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Әл-Ағраф сүрәсенең 33-нче аяты: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Әйт, ey Muhammed Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ди sizge нәрсе харам кылды? Күрсәтеп эшли торган фәхиш бызык гамәлләрне дә,
Күрсәтми эшли торганнарын да, içtegilerin de tышкы яктагыларын да харам кылды ди. Кулларың, аякларың белән эшли торган, күз, колагың, телең белән эшли торганнарын да тыйды, һәм ички яктан ички гынахлар бар тагын. Уйлап ирисең, начар, яман уйлар. Булардан да тыйды ди. Вәл-исма вәл-багия би-гайрил хакк. Һәм гынахларның ди, зур гынахларына, кечкенә гынахларына, һәм кешеләргә явызлык эшләүне тыйды. Җәмәгать, бу тәфсирне, бу аятның тәфсирен кылучы галимнәр монда кечкенәрәк гынахлардан Аллаһ Тәгалә башлый дип әйтәләр, һәм зурайта бара әкрен генә. Кешеләргә гынах карата явызлык эшләү, ялган шаһид булу, аның дәрәҗәсен, намусын төшерү, пычрату, анарга биргән вәгъдәңне бозу, хыянат итү һәм башкалар. Һәм анар әйтә: "Ва ан тушрику биллаһи ма лам юнзил биһи султана." Һәм ширк кылуны тыйды ди. Анардан да зур гынаһы юк. Ширк кылуны тыйды ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә сезгә белгертмәгән нәрсәләр хакында ширк кылуыгыз ди. Зур гынаһлардан санала. Һәм тыйды ди Аллаһ Тәгалә шунардан. Һәм җәмәгать шушы аятның ахырында нәрсә дип әйтә? Ва ан тaqulu галаллаһи ма ла та'ламун. Һәм Аллаһка карата ди. Белмәгәнегезне сөйләүне харам кылды ди. Бусы галимнәр әйтәләр, иң зур гынаһ дип. Белмәгәнне сөйләү. Аллаһка карата. Аллаһ Тәгалә бу әйберне яки харам кылган дип әйтү, яки кушкан әйберне кушмаган дип әйтү мәсәлән. Аллаһка каршы сөйләү. Белмәгәнегезне сөйләү. Менә әгәр дә булай булган булса, яхшырак була иде. Аллаһ Тәгалә бит яхшырак белә сиңа нәрсәнең яхшырак булганлыгын. Ә син әйтәсең, юк, булай булса яхшырак була иде. Син белмичә сөйлисең. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлаһу я'ламу ва антум ла та'ламун." Аллаһ Тәгалә белә ди, ә сез белмисез ди. Менә булай эшләгән булсам, менә яхшырак була иде дип әйтәсең. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юк ди, сез белмисез ди, мин беләм ди." Һәм Аллаһ Тәгаләне гаепләү. Аллаһ Тәгалә әгәр дә менә булай эшләгән булса, шушы вакытта шушы әйберне допускать итмәгән булса, нинди әйбәт булыр иде мәсәлән. Ягъни Аллаһка карата әллә нәрсәләр кешеләр сөйлиләр. Бу зур гынаһ. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә ахырдан әйтә: "Аллаһка карата ди, белмәгәннәрегезне сөйләмәгез ди." Гомумән бу аят аңлата белмичә бер нәрсә дә сөйләмәскә. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сахабәгә әйтә, шушы әйбердән куркам ди. Чөнки икенче хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Әдәм балалары ди. Әдәм балалары. Күп вакытта онытып җибәрәбез шушыны җәмәгать. Йөзе белән түбән, йөз түбән дип әйтәбез. Йөз түбән җәһәннәмгә нәрсә өчен ыргыталар кешене? Илля хасаиду әлсинәтихим дип Пәйгамбәрбез. Тел җимешләре сәбәпле ди. Телнең җимеше качан? Сөйлисең дә һәм шушының аркасында сиңа гынаһлар җыела. Яки кемнедер ырышыштырасың, кемнедер талаштырасың, кемнедер сугыштырасың. Кемнеңдер намусын төшерәсең. Ягъни тел аркасында. Абу Аллаһка карата да тел. Мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең улы бар дип әйттеләр, хатыны бар дип, аның баласы бар дип әйттеләр.
Ferişteler anın kızları dep ettiler. Yani bilmegenini söylediler Allah Teala. Hem Allah Teala'nı baba ettirip göz aldına getiriyor. Balalarga söylegen vakitte Allah baban açılana dep ettiler. Ni bilmeyçe, ni bilmeyçe söylesin sen. Allah Teala ite hayyun ul tiredi, qayyum üzünden özü buluçu, mengilik, yani kortaya turgan zat tugul. Bütünley, leyse kemislihi şey. Onun şekilde bir nerse de yok. Bir kimde yok. Allah Teala demir. Ul ahad, bir özü şuşunday. Bir kim bile de şağıştırıp bulmay. Yani uylamayça, bilmeyçe bir nerse de silerge yaramay. Bu birinciden bu Allah'a korata. İkinciden Peygamberimizge korata. Peygamberi eytti dip söylewin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte sahih bulgan hadiste men kezebe aleyye muteammiden eğer de bir kişi min eytmegen sözünü min eytti dip söylesedi min eytken deyip bile turip söyley bu kişi yalgışıp tugul. Kişi yalgışıçan hata bilen söylerge mümkün. Mine Peygamberimiz şulay eytken deyip. Lekin bile turip bir kişi Peygamber şulay deyip eytken deyip eytip söylese yalgan bolgan sözünü de ol kişi özünün urnun cehennemde ezirlep koysun de. Yani ol kişi ezirley almayın da. Yani bu kisetü. Ol kişinin urnu cehennemde degen söz. Bir vakitte da Allah eytti deyip de, Peygamber eytti deyip de, yaki üçüncüsü cemaat kişiler hakkında. Şuşu kişi şuşulay deyip eytti, şulay işlegen deyip eytip söylev, bu haram Allah Teala yaratmaytırgan ayber. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte. Mesela teşkürü hakkında da nerse deyip eyte. Teşküre bir kişi. Teşbitinde kürebiz. Yani ol Allah Teala'dan bula, yaki şeytandan bula, yaki nersedir uylap resin de şol kire kişinin. Tavuk içine tara kire degen kibik. Lakin cemaat bir kişi eğer dedi kürmegen tişindi mine sini şuşulay kürdüm, mine bulay kürdüm deyip eytip söylesedi. Birer kişi hakkında. Yeki yana korkutır için, şiklendirir için, yeki kirisince onu dinge ender için, mesela seni tişimde kürdüm deyip söylesedi, lekin ulanı kürmegen bulsaydı, yalganlap söylese, cezasını indi. Kitirerler şu kişini, kulana bireler iki arpa, yeçmeyin. Şunu beyle deyip eytiler. Beyle, niçik beylisin? İki bir tıkını. Şuşu iki bir tıkını beyle deyip eytip, Allah Teala anarga eyte hem gazaplılar. Şuşu kürmegen nersesin silegen için, bilimsiz, gilimsiz oldap silegen için. Kürmegen için. Lekin cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kilik. Onlardan sıraylar, sırav. Ol eyte bilmim dey. Bilmim deyip eyte. Mesela nerse, Zulkarneyn hakkında sıraylar. Zulkarneyn. Ya'juj, Ma'juj iki kabile, iki tav arasında yaşayan, şularına çıkmasını için Zulkarneyn platini tüzüp onlarını tımalap koygan. Zulkarneyn şunday zor bir kişi bula, patşa bir izgi bende Peygamberimiz eyte, bilmim dey, ol peygamber bulgan mı dey, elle izgi kişi gine mi dey. Yarar peygamber bolsun indi deyip eytmegen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunday korkunç. Yarar peygamber bolsun indi, yarar peygamber bolsun. Sizge baribir tügülme deymegen bilmim dey. Kilip sıravlar birerler cemaat. Koy bir kişi üzerinin
bilmegenligin bilmesinler diye beytip tilese nerse söyley. Bilmeyim degen cemaat. İmam Malik Medine şehrinde yaşayan. Peygamberimizin vatanı. Bütün g'ilim şuşunda. Kileler türlü yerlerden soravlar berip din boyunca. Bireler 48 sorav 32'sine bilmeyim diye cevap bire. 48 soravның 32'sine bilmeyim diye cevap bire. Niçik bilmeysin, senin danın bütün dünyaya taralgan diye eyteler. Niçik cevap berek koytup. İmam Malik bilmeyim deyip eytti deyip cevap berigizdi. Kişiler cemaat yarayma bu işlerge? Yok yaramay. Bir kişi pisi köterip çıkıp bara iden. Pisi. Birbirlerine pisi alalar bitinde. Pisi balası kirek. Pisi ala. Pisini köterip çıkıp bara. Kitip bargan vaktında kisesinden okça çıkara da meledi. Bu nersege? Pisini bulaygına alırga yaramay. Okça berge kirek. Köpme bolsa da koyan aldın delil. Koy da. Yok bulaygına alırga yaramay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıygan et bilen pisilerini satudan. Ellen indi parodiste, ellen indi takımlı etler, pisiler bolsun. Satırga yaramay. Mene busu yaramay bilebiz çünkü sahih bulgan hadise kile. Etler bilen pisilerini satırga yaramay. Sen okşa suzasın. Yok yaramay diye beytip. Allah'a karata, yani bu sen yaramay diye beyttin. Yaramay degen sözünün mağnası nerse? Haram. Haram. Sen ettin haram, yaramay dedin. Kimden sıradın men etem? Kimden sıradın? Bu birine. Mena di birdi kişi şolay diye beytti. Meçitte di bir kişi şolay diye beytti. Meçitte bir kişiler köp cemaat. Bütünüsü ilim algan kişiler tugul. Bilmegenlerini söylemet. Peygamberimizge Allah subhanahu ve teala ite hem bütün ümmetke, bütün Müslümanlarga ite ve la taqfu ma leyse leke bihi ilmun. Bilmegen kiyinçe bir nerseni de söylemedi Allah teala ite. İyerme bilmegen eybirlerin edi. Bir kişi kilip eytti, ikinci kişi hakkında falan kişi şolay işlegen. Sen kulağını tırgızasın da onun hakkında hazır tınlay başlaysın. İşittin hazır onun turunda. Sen onlardan soraysın. Sen üzün kürdün müsün şu şey birine? Yok kürmedim de. Şuşulay cemaat süs tarala. İşittin mi? Yok işitmedim. Mine şulay sililer bitti. Kırak cemaat Allah subhanahu ve teala nerse de bite. Ya eyyühellezine amenu. Hucurat suresinde ey mümin Müslümanlar in ja'akum fasiqun bineba'in eğer de bir bızık kişi de süs taratuvchi kişini bızık kişi de birer bızık kişi de kilip de birer haber etse sina de kilip ya uramda ya ki kilip ya ki sinanlarga barasın ya ki uramda çaraşasın sina olayında tutunayın nerse silerge eğer birer haber etse de fetebeyyenu açıklağızdı. Çından da o şuşulay bulgan mı? Nerse için açıklağızdı? En tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma fa'altum nadimin. Siz de işitken haberigiz bilendi. Ol kişi hakkında hüküm çıkarıp onlarga ziyan işlep ahırdan ükenirge turu kilmesin içindi. Cemaat şunun için eğer de bir kişi min urladım deyip eytip mesela hükümet zakonlarında da min
bu gayıpni üz üstüme alam deyip etseler de судья ете toktali mını baştan delillep ispat iterge kerekti. Hatta kişi eytip tursa da cemaat qaragız nindi. Bu bala anıkı tugildir, bu anırga şamagan mesele. Etisi de ak, enisi de ak. Lakin balaları qora. Sen koyan bilesin, onun neslin, onda qora kişiler bulgan, belki ol Irak babasına, yaki Irak ebisine yaşagandır. Hem sen hüküm çıkarasın, yok bu bala, bu gaylenin etisine ki tugil, bu büten kişine ki deyip. Sili, cemağa kişi sili. Mine şuşu til, şuşulay bulganға köre. Şuşu til arkasında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, şuşu sahabege şuşunlardan korkam degen. Allah'a korata bulsun. Peygamberimizge korata bulsun. Belki Peygamberimiz belki dürüst eytmegendir. Belki ul da yolgışkandır diye eytiyor. Peygamberimiz hakkında nerse diye eytiyor Allah subhanahu ve teala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَدِ. Kur'an'da bulmagan eybirlerin eğer de Peygamberimiz silitirgan bulsa, Kur'an'da bulmagan eybirler var. Kur'an'da yok, lakin Peygamberimiz yeki indi, kuşa, yeki tıya. Ol üz bildiği bilen silemidi. Oldu kökten ingen vahidi, Allah Teala'nın vahiy haberi anırgadı. Üzleginden silemi oldu. Üzleginden sili turgan bolsa cemaat, eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kilip sırılar, bir bedevi kilip sırı, en hayırlı urunlar nindi deyip sırı Peygamberimizden bilmimdi. En naçar urunlar nerse, nindi urunlar deyip sırı bilmimdi. Cebrail ferişte kile de Cebrail ferişteden sırı en hayırlı urunlar nindi? En naşar urunlar nindi? Cebrail ferişteyte Allah Teala'dan sırayımdı. Kişi sili. Balay da dey, tegiley da dey. Balay da yakşı dey, balay naşar dey. Cebrail ferişte minip Allah Teala'dan sırayı. Mine şundi sırav. Allah Teala eyte. En hayırlı urunlar meçitler, en naçar urunlar bazarlardı. Bazarga hacetin bile kirdin, üzüne kirek bulgan eybirini aldın da çıkıp git senenden tizgine. Bitti, yirmen da. Keşek özlep, gaybet silep, künün nuzdurup, kirekli eybirini al da çıkıp git tizgine. Haram tügölen da yerge, lakin Allah Teala yaratmay ol urunlarını. Cebrail aleyhisselam tişede Peygamberimizge eyte. Mine cemaat nindi çılbır bulurga tiyişli. Dürüst bulsun için sözün, çılbır şundi toza bulurga tiyişli. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan sıngına cevap berip eyte. Koya tege sırav bergen kişi, mine şuşu kişiге onlara cevapını bire. Cemaat o bik mühim eybir. Allah Teala karşısında cevap biresimiz var. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mes'ula. Eden balası kulağı içinde, közü içinde, yüreği içinde, yürek bilen de amel kılabız, teleseneste uylap birge mümkün biz. Allah hakkında da, kişi hakkında da, peygamber hakkında da. Mine bular hakkında sıralaşaksız değil. Kullu uleyke kana anhu mes'ule. Bütünüse hakkında da sıralaşaksız. Cemaat ol eyte turgan şuşu sözlerini eytkinçige hatlı dürüstlüğü hakkında koyan işitkeningni esinanı iştirge tiyişli yaki Allah Teala'dan yaki Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem yaki sahabelerden iştirge tiyiş. Şundan sonra sinanı silerge mümkünsin. Hakkın var şu vakitte. Delillep delil bile silegen ışraktağına. Allah subhanahu ve teala
her barçalarımızga da hayırlı izge ömürler nasip etseydi. Faydalı g'ilimler, hem şuşa faydalı g'ilimlerimiz bilen faydalı izge ameller kılırga, Allah Teala'nın rahmetine, rizalığına erişirge, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kıyamet gününde şefaatine erişip va'da kılgan Firdevs cennetlerinde Allah subhanahu ve teala eşraşularını her barçalarımızga da nasip etseydi. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen kesira. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة